Salibonani bathandekayo, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu lonke elingizwayo ezindaweni ezijiyeneyo. Siza kufunda ilizwi likaThixo intshumayelo yethu yanamhlanje. Isihloko sayo sithi sona Ibhayibhili incwadi eyingcwele yeskhathi sethu. Ibhayibhili incwadi eyingcwele yeskhathi sethu. Asikhothamise namakhanda sikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga Nkosi ubukhona bakho ekuphileni kwethu. Siyabonga umsa wakho, siyabonga isipho sempilo. Nxa siyakufunda ilizwi lakho elizakuzwa ngabantu abanengi ezindaweni ezijiyeneyo, khulekela ukubana ngani umoya wakho ingcwele ngafinyelela abantu bakho. Khulume kibo, ubanike amandla, ubanike ithemba, ikakhulu esikhathini esiphila kiso. Sikhuleka ngoba sithembele egameni likaKristu wasifelayo. Amen. Sizafunda usambulo ngo-1 ivesi ngelika-3, ivesi yethu ezakusithungamelela esifundweni sethu sanamhlanje. Uthi nxa ebhala lapha usambulo ibhuku lokucina eBhayibhilini, uthi ubusisiwe ofundayo nowezwayo amazwi alesi siprofethi, ogcina okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduzane. uJohane uthi nxa ebhala ekucineni kweBhayibhili ubhala isibusiso esimangalisayo, ukubana ubusisiwe ofundayo, hatshi ofundayo kuphela, kodwa ngitsho lo wezwayo lawa mazwi, lo wagcinayo ngoba isikhathi sesiseduze. So uThixo bathandekayo esimkhonzayo lesimkholwayo ulesibusiso sesikhathi sokuphela. Leso sibusiso yisibusiso sokufunda ilizwi likaNkulunkulu, sokuzwa ilizwi likaNkulunkulu, sokwenza amazwi lalokho uJehova akutshoyo. Singananzelela ngamafitshane isikhathi esiphila kiso, isikhathi esigcwele inguquko eza ngesiphangiphangi. Kuzigaba zonke zokuphila kwethu sibona ukuguquka, sibona ukutshintsha, sibona ukubola ngasona lesi sikhathi esiphila kiso. Kodwa kulelizwi likaNkulunkulu elingaguqukiyo. Omunye azathi yena nxa ebhala ngesikhathi esiphila kiso kulamawatch amakhulu akhalayo, ama-great clocks, amawatch amakhulu akhalayo, amawatch esikhathi atshengisayo ukubana sesiphila esikhathini sokuphela. Isikhathi esiphila kiso, umuntu ophila kusola lesi sikhathi ngumuntu odingayo ukubana afumane lokho angakuthola. Umuntu wakulesi sikhathi udinga ubuqotho, ukubana izinto kambe zikhona yini ezimiyo ezinganyikinyekiyo. Abantu bese bedinga ke impendulo kunhlupho abalazo. Ngitsho le nhlupho ezibheke umhlaba, badinge lezi impendulo kwezesayensi ezobungcwethi, badinge lezi impendulo kwezemtshina, ngoba sesiphila kusizukulwane esisebenzisa kakhulu imtshina. Abantu bazama ukudinga impendulo zenhlupho ababhekane lazo. Abanye bagijimela kwezenkolo, amabandla amanengi azama ukuphendula uhlupho umuntu alalo. Abanye bagijimela kweze-research. Akulasikhathi okwake kwaba lokucubungulisiswa kwezinto okwedlula lesi sikhathi esiphila kiso. Yikho besithi bona ngamabala esikhiwa sesiphila esikhathini okuthiwa yi-intellectual revolution, lapha abantu abadinga khona kakhulu ngokwengqondo ukubana kambe impendulo zenhlupho zomhlaba bengazithola ngaphi na. Yikho uDaniel ngo-12 verse ngelika-4 esithi ulwazi luzakwanda. Kodwa siyabonga ngoba uNkulunkulu usinikile incwadi eyingcwele. uNkulunkulu usinike iBhayibhili. iBhayibhili bathandekayo kulilizwi likaNkulunkulu. iBhayibhili zihlobo ezithandekayo
kulilizwi lomdali owadala izulu lomhlaba. Kulilizwi elibhaliweyo likaThixo ngokwakhe. Kungani nje yincwadi yothando evelela kulowo oyingcwele. Kumakhasi alo nxa ulifunda uzwa ilizwi lomdala wezinsuku. Amakhasi alo akhuluma kithi kwangani nguThixo ngokwakhe ekhuluma kithi. IBhayibhili yilo ibhuku laleli hora, ngoba leli hora esiphila kilo uJohane wakwakhuluma kilo uJohane u1 John ngo2 verse ngelika 18 uthi bantu abami sokulihora lokugcina. Kuhora lokugcina sidinga ibhuku lehora, ibhuku lesikhathi. IBhayibhili yiso isimiso seqiniso. uJohane ngo8 iverse ngelika 32 uthi liza kulazi iqiniso, leqiniso liza kulikhulula. IBhayibhili yiso isimiso sokulunga. IBhayibhili yiso isimiso sokulinganisa isimilo, ngoba isimilo yinto ngeke uyithenge. Isimilo kasithengwa kasithengiswa. Ukubana umuntu akhulise isimilo esiqotho esilungileyo lesiyingcwele uyadinga ukubana anathe elizwini likaNkulunkulu. IBhayibhili yiso isibani esikhulu uThixo asinikileyo sokusikhanyisela. Kule ngoma esiyithandayo ehlatshelwa ngelinye ibandla ethi yona ngiphi iBhayibhili isithunywa esiyingcwele. Ngiphe iBhayibhili yilo zoliphakamisa ngitsho laselibeni linokukhanyisa kwasezulwini. IBhayibhili bathandekayo yiyo incwadi yiyo yodwa incwadi elombiko kaThixo, ukwenza kwakhe, izenzo zakhe embalini eyingcwele. Yilo lodwa iBhayibhili elisinika izenzo zikaThixo lamandla akhe lentando yakhe embalini eyingcwele. IBhayibhili lilodaba oluyingcwele. IBhayibhili yiyo prophetic syllabus kaNkulunkulu esitshengisa ukubana sivela ngaphi, siya ngaphi, siya kuya ngaphi. Bathandekayo, ngitsho kini ukubana iBhayibhili yiyo indingeko yomphakathi. Umphakathi ongahlalisekanga uyalidinga ilizwi likaThixo. IBhayibhili yiyo indingeko yemuli yakho, yiyo indingeko yemuli yami. IBhayibhili nguye umxwayiso omkhulu. Ababusi bayalidinga ilizwi likaNkulunkulu ukwenzela ukubana bathole inhlakanipho yokuthungamela. Ibandla liyalidinga ilizwi likaNkulunkulu ukwenzela ukubana likhanyisele ibandla ukubana liyefika ekhaya. IBhayibhili likhuluma kwabatsha abasagcwele amandla, liyakhuluma kibo iBhayibhili. Liyakhuluma kwabadala asebedinga impilo yokuphumula. IBhayibhili liyakhuluma kibo. IBhayibhili liyakhuluma kwabafundileyo abadinga imithombo yenhlakanipho lengqondo. IBhayibhili liyakhuluma kibo. IBhayibhili isihlobo esithandekayo liyakhuluma kumumo ophakathi kwabo, ekwesabeni ongaba phakathi kwabo. IBhayibhili liyakhuluma kuwe. Phakathi kwezinkinga lezangikhathaze zakulona leli lizwe, iBhayibhili lilempendulo yomumo wakho. Phakathi kokuswela ithemba, mhlawumbe usufuna ukuthatha intambo uziqede nxa ungizwa namhlanje kulempendulo elizwini likaMlimu. Ekudabukeni kwakho kwenhliziyo uJehova ulempendulo evelela elizwini lakhe. Manini ke sike sigijime lapha, ke sike sithinte ezinye impawu zeBhayibhili eziqhakathekileyo, sigijime phezukwazo. U2 Timothy 3 iverse ngelika 16 lo 17 uthi iBhayibhili leli lizwi likaMlimu liphefumulelwe, laphefumulelwa nguThixo, lilokusungula okuyingcwele, a divine origin. Lasungulwa nguThixo, yi-agenda evelela kuThixo. U2 Peter 1 iverse ngelika 20 usiya ku 21. 2 Peter 1
ivesi ngelika 20 siya ku 21 uthi abantu bakaNkulunkulu abayingcwele babhala befuqwa ngumoya kaNkulunkulu. IBhayibhili inkondo kaThixo eyingcwele. Ungafunda uIsaiah ngu40 verse ngelika 8 uthi leli lizwi limi ingunaphakade. Uthi nxa ekhuluma uIsaiah umprofeti enika ithemba esizweni sakwaJuda sakwaIsrayeli uthi bathandekayo yazini ukubana utshani buyabuna lembali iyavuthuluka kodwa izwi likaNkulunkulu limi kuze kube kunaphakade. Konke kuyakudlula kodwa ilizwi likaThixo kaledlula. uMathewu ngu24 ivesi ngelika 35 uJesu uthe ekhuluma uthi kungedlula izulu lomhlaba kodwa kuyikudlula balana elizwini eliphuma emazwini kaNkulunkulu. Lilizwi likaThixo elezizukulwane zonke ngamazwi okuphila. iBhayibhili ngamazwi aleli lizwi siyaphila, ngamazwi aleli lizwi siyedlula kulona leli lizwi, ngamazwi aleli lizwi siyakwahlulelwa ngezenzo langamazwi esiwakhulumayo, ngamazwi alona leli lizwi siyakusindiswa, ngamazwi elizwi likaNkulunkulu eliyingcwele siyakuba ngama-citizens elizwe elingcono. Lwana muzi wakhalelwa nguAbraham kumaHebheru 11 ivesi ngelika 10 ahamba edinga umuzi umakhi lomezi wayo kunguNkulunkulu impela. iBhayibhili bathandekayo liyikukhanya. Utsho njalo uDavida kuzihlabelelo 119 ivesi 105 uthi liyisibane esikhanyisayo endleleni ngoba umhlaba esesiphila kiwo sokungumhlaba ogcwele umnyama. uIsaiah ngu60 verse ngelika 2 uthi sigayegaye sobunyama siyakusibekela umhlaba labantu. Kuzona lezi zinsuku esiphila kizo sokuzinsuku zobumnyama, ubumnyama bokungazwisisi intando kaJehova. Ubumnyama sewusibekele umhlaba kodwa abafunda ilizwi balesibusiso sokukhanya. Kule ndaba engiyithandayo ekhulunywa ngomnye ubaba uthi kwelinye ilanga wabona umuntu ongaboniyo ehamba ebusuku ebunyameni tapping along ehamba ngesigodo sakhe dinga indlela. Kodwa uthi okwamangalisayo ngalomuntu yikuthi loba wayeyisiphofu engaboni kuthi esandleni sakhe wayethwele ilight ehamba ekhanyisa kodwa yena engaboni. Uthi wasemsondelela wambuza ukubana kanti kungani uthwele ilight vele wena ungaboni? Kuthiwa yaphendula lindoda yathi ngithwele ilight, ngithwele isibani ukwenzela ukuthi ngikhanyisele laba balamehlo. Bathandekayo siyakudinga ukukhanya kwelizwi yeskhathi sokuphela, singakuphikisi ukukhanya kwelizwi likaNkulunkulu nxa kufika kithi. Uthi John ngu17 verse ngelika 17 leli lizwi liliqiniso elihlambululayo elihlambulula ingunaphakade. Yikho ebuza uDavida ukubana kanti umuntu omutsha engahlambulula njani impilo yakhe? Uthi kuphela ngokunaka okwelizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa lifihlwe enhliziyweni liletha isibusiso, liletha inhliziyo elovalo ngento zikaNkulunkulu, ngento zikaThixo. Ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni liyamelana lezilingo zikaSathane. Ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni liyamelana leproblem yendakamizwa. Ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni liyamelana lokungalaleli ilizwi likaThixo enhliziyweni, liyamelana lokuhlobonga lokuphinga. Ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni liletha impilo ehlanzekileyo. uMahebheru ngu4 verse ngelika 12 uthi ilizwi leli lifana lenkemba esika nhlangothi zombili, ethinta inhliziyo, eguqula inhliziyo. Lifana lomfula, umfula ogeleza ukwelatshwa ngoba inidi indinge kwenkulu yomuntu wakusona lesi sikhathi ikwelatshwa. Ilizwi likamlimu ligeleza intethelelo, ligeleza ithemba, ligeleza ukuthula, ligeleza uthando. Mana ke ngithinteke lapha izinto ezintathu ilizwi likamlimu elizivezayo. Into yokuqala
ilizwi likaNkulunkulu lelibhayibhili bathandekayo liveza uThixo, liveza uNkulunkulu ngokwakhe, limveza njengomdali. uSambulo 14 ivesi ngelika 6 lo 7, ingilosi leyana iyabonakala imemeza ngezwi elikhulu yathi mesabeni uThixo limdumise, ngoba ihora lokwahlulela selifikile. Likhuleke kuye, lidumise yena owadala izulu lomhlaba lemithombo yamanzi. Kungani lingilosi imemeza ngezwi elikhulu? Ukubana uThixo ungumdali, ngoba abantu bezinsuku zokucina sebekhohliwe ukubana uThixo ungumdali, bona bayizidalwa. uGenesis 1 ivesi ngelika 1, uThixo ekuqaleni wadala izulu lomhlaba. uGenesis 1 ivesi ngelika 26, 27 lo 28 uthi wasebadala uAdam lo Eva. uNkulunkulu wabadala ngomfanekiso wakhe, wabadala owesilisa lowesifazane. Bathandekayo, uJehova edala i-architecture yasezulwini, wadala isilisa lesifazana. Yikho ingilosi le imemeza ngezwi elikhulu ngezinsuku zokucina ukubana uJehova wadala isilisa lesifazana. Ungafunda kuzihlabelelo 139 ivesi ngelika 14, bese khuluma uDavida angani uyahlabelela, uthi hayi mina ngenziwe ngokwesabekayo, ngenziwe ngokumangalisayo, ngenziwe nguJehova, ngile DNA, ngile signature kaJehova, ngehlukile, ngiyamdumisa uNkulunkulu ngalokho. uNkulunkulu bathandekayo nguye owadalayo. Ungafunda kuzihlabelelo 33 verse ngelika 6 usiya ku9, ithi uJehova bathandekayo wadala ngelizwi lakhe. Yonke imbuthano wadala uNkulunkulu ngelizwi lakhe. uNkulunkulu kadali kuphela, kodwa uyadala futhi kakutsha. u2 Corinthians 5 ivesi ngelika 17 uthi nxa ekhuluma umpostoli Paul inceku kaNkulunkulu, uthi yena lo osekuKristu useyisidalwa esitsha. Konke okudala kudlulile, bheka sokuyisidalwa esitsha. Bese kusiba lokukhala kukaDavida, izihlabelelo 51 ivesi ngelika 10, oThixo dala kimi inhliziyo entsha, inhliziyo elovalo ngento ezingcwele, inhliziyo egobela intando kaThixo, inhliziyo elalela uThixo nxa ekhuluma. Angani namhlanje zihlobo ezithandekayo, lapho ngizwa khona lawe kungaba ngumkhuleko wakho, oJehova dala kimi inhliziyo entsha. Okwesibili, leli lizwi likaMlimu liveza uhlupho lomuntu, liphinde liveze futhi lempendulo kaThixo ehlupheni lomuntu. uRoma 3 verse ngelika 23 uthi bonke bonile basilele enkazimulweni kaThixo. Sonke bathandekayo sonile, kakho ngonanga. Nxa uNkulunkulu engekho kithi, sonke silahlekile. Nxa uJehova engekho kithi, sonke kasilathemba. Nxa uJehova engekho kithi, sonke silathemba lempilo engapheliyo, sifana labantu abahamba befile. Linjalo ilizwi likaNkulunkulu liyaveza uhlupho esilalo, kodwa bese liveza njengoNkulunkulu osidingayo. uGenesis 3 ivesi ngelika 9, Adamu ngaphi? Namhlanje uyabuza uThixo, uyabuza abadala, uyabuza abatsha, uyabuza abanothileyo, uyabuza abayanga, uyabuza abakhonzayo, ubuza abangakhonziyo, wena ungaphi? uNkulunkulu esimkhonzayo nguNkulunkulu osidingayo. He is a searching God. Hathi ukubana samthanda, kodwa ukubana yena wasithanda kuqala waze wanikela indodana yakhe ukubana izosifela. uJesu wakunika lokhu njengesifundo esiphakemeyo. Uthi wayekhona wayelezimvu ezazingu100, kwalahleka eyodwa, wachiya ezingu99. Ngoba uThixo simkhonzayo nguThixo odingayo. Wayadinga eyodwa. Namhlanje ngithi kuwe kakube nguwe imve eyodwa. Umalusi wayidinga ezintabeni, waze walimala wahluzuka wophigazi.
weza eyithwele imve yodwa ngoba yileyo mvu uNkulunkulu namhlanje ngelizwi lakhe ufuna ukubana kufinyelele ube yiyona leyo imvu. Yikho uJesu ebiza ekseni kuJohane 1 ivesi ngelika 12 bonke abamamukelayo bakholwa egameni lakhe wabanika amandla ukubana babizwe ukubana bangamadodana lamadodakazi ombuso. Ekseni lokhu ungathi hayi kuJesu, wothi yebo kuJesu. Ungathi hayi kuJesu, umvume njengenkosi lomsindisi. Ekugcineni lapha uJohane 5 ivesi ngelika 39 leli lizwi iBhayibhili eliyingcwele incwadi yavela ezulwini uthi yilo elifakaza ngoJesu. Yilo elifakaza ngoJesu njengomqali lomphelelisi wokukholwa kwethu. Yilo elifakaza ngoJesu yena olegazi elikhuluma into ezinkulu okwedlula igazi lika Abela. Yilo elifakaza ngoJesu njengelizwe eliphilayo uJohane 1 ivesi ngelika 1 usiya ku 3. Yilo elifakaza ngoJesu njengokukhanya kwezwe naso kumnyama empilweni usungasela themba izinto zingasakhanyi uJesu yikukhanya kwezwe. Yilo elifakaza ngoJesu njengendodana kaNkulunkulu uthe sehla nxa eza kuyabhabhathizwa kuMathewu 3 verse ngelika 16 lo 17 uNkulunkulu wenza isimemezelo uthi lo yindodana yami ethandiweyo muzweni. Namhlanje ngiletha phambi kwakho uJesu indodana kaNkulunkulu. Muzweni, yiyo indodana yami. uNkulunkulu wasinika lonke izulu, wasinika indodana yakhe. Bese sithi kuSambulo 22 ivesi ngelika 7 le vesi ngelika 12 bheka ngiyeza masinyane. Ngiza ngilomvuzo ukupha yilo lalowo njengemsebenzi yakhe. Osihlobo esithandekayo uyabiza uJesu namhlanje ekuseni ngamandla elizwi lakhe. Isaiah 1 verse ngelika 18 uthi woza sithethe indaba sindawonye. Loba izono sezibomvu sezithethe ziyakuhlanjululwa zibe mhlophe njengeqhwa. Woza sithethe indaba sindawonye. uMathewu 11 ivesi ngelika 28 uyabiza njalo uJesu. Wozani kimi lina lonke likhatheleyo lelisindwayo, mina ngiza kuliphumuza. Wozani njengobana linjalo lemthwalo yenu, mina ngiza kuliphumuza. kuSambulo 3 ivesi ngelika 20 uJesu bese sithi bheka ngimi eminyango nginqonqoda. Uma ekhona olizwayo ilizwi lamavule ngiyakungena ngidle laye adle lami. Akube isibusiso kuye kuseni ukuba namazwi aleli lizwi siwafake ezinhliziyweni zethu, siphile ngawo, sibe lethemba, sithola induduzo, sithola amandla, sithola ukukhangelela kokuqhamuka kwenkosi lomsindisi wethu Jesu. Kuthi ngosuku lapha kuqhamuka khona sifica amabizo ethu ebhaliwe encwadini yakhe yokuphila. Asikhotamiseni amakhanda sikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga Nkosi ukubana usinike ilizwi lakho. Ilizwi lakho liyisinkwa sokuphila. Sikhulekela ukubana ngani ngokwehlukana kwethu ezindaweni ezijiyeneyo, abadala labancane, angani Nkosi ungasinika isibusiso selizwi lakho. Sifundise ukulifunda, sifundise ukuphila ngamazwi alo. Bese usinika ithemba elimangalisayo, ithemba lokuza kwakho kwesibili. Ngalolo suku olukhulu lolumangalisayo, bonke abangizwileyo labo bonke abakholwa nguwe amagumbini amanomhlaba, angani singabuthana ekhaya singabasindisiweyo. Ungumkhuleko wami wokukholwa ngoba ngikhuleka ngithembele kuKristu wasifelayo. Amen.